August Lisom Pathum Times of Mizoram Clear to Te Chibai ZoCouncil le Zomi Students Federation ten Manipur Governor Anhu August Lisom Pani Nimin Khan Manipur Governor Thar Laxman Prasad Acharya Chuan Chorchanpur Atloa Manipur IGP Nisit Ujal le Deputy Commissioner Darun Kumar ten Anlo Dongsonga DC Conference Hall Yan ZoCouncil Headquarters le Zomi Students Federation ZSF General Headquarters ten Memorandum ante luta an memorandum chuan Governor Tharchu India dan pui Article 371C in thunei na apek anga mo phurnate len turin an ngen ani Zomi hruai tu te chuan separate administration zonham te tan din ani theinan wartakin an soya meitele zonham te chu fel taka thren sang kan ni to antibok ZoCouncil chuan Governor chu thilom dan diktak Central Sarkar hria tir turin an ngena meitele zonham ten kar hlat to ziate official record da turin an ngen bok Zomi Students Federation chuan Zomi puitelaka mihring dikna chanvo na sataka paljut ani chu Governor hi enroll turin an ngena education le employment thua Zomi puite system dik angreng taka hnolna awm thu an hril bok Governor hian tuibong subdivision na molnom relief camp lo in material chi rang asema Chorchanpur Medical College a zirlai le CSO hruai te akom boka MLA Pathum antel ve bok Governor hian memorandum adong le nge ya tute pek nge kan threlova achung thu po kan soi thailo July ni som ni pakwa adin ku ki ZoCouncil chanchin hi kan thrajui le tamia lova Polian pui Manipur non Naga tribal CSO te chunga Air Force 1 ang maya leng tur hi an mai hi kan ringlova chuti lain August ni som pakhat le ni som pahnia te Central Minister le Manipur Governor mewin Chorchanpur antlo na ku ki ZoCouncil anga malak na chanchin thara kan mulova ZoCouncil le Zomi Students Federation te kuta mo phurna anda MT lamju kan revelova Polian pui mai adinga anin lan vena tur niom taka kan hunghal talova a omzia chu an chanchin kan ngai ventina ani berang chu kuki ZoCouncil hi kuki zo CSO te io thai om chun ti ani laya ZoCouncil ZSF ten memorandum an thelut hi kan soi selwang po ni lovin apolian berhian apezok tura kan ngaya Union Minister Mansukh Mandavia Modi rin rol bertia an soile Manipur Governor meute hi chu sarkar do na kong poimo pakhata kan ngai ve dewa Kuki ZoCouncil in alongai thutak lem lo ani ero chuan kan soipha kani lo Manipur district tharpasari te thiat ani donta geographical boundary wanga zofa te indai dan na August ni kwa khan United Naga Council UNC Manipur Presidential Council meeting chuan warning alo chwa to a kumsang ni somparuka siam district tharpasari te thiat ani lo chuan nasale zwala sarkar nor antum tian puangani UNC chuan voitam tak Manipur State Sarkar le Central Sarkara Nagaram sa thlaka Myanmar refugee kuki tetana district siam hi andu lo thu an lo thlem to thina amaro chu sarkarin achang lova August ni som pani nimina Biren Singh thu soikha Naga MLA in asoi chwa wangpo ani thawa tunlai tak chu mei te sarkar hian Naga te hi ti lom lo ahlau le a hei hi nagaril ru phakar zet chuan theranin andu duan phuta dulhamel thamha tlangwal thil phal chwa angdawin meitei sarkar hian ti sakzel atumpo ni in alang 12 Manipur Legislative Assembly session voirukna chu nimin August ni som pani khan atopta a session top niya Chief Minister Biren Singh thusoi langsar tak pakhat chu district ramri te siam that angai thu asoi kha ani Assembly House Pungyar Assembly Constituency MLA Leisio Keising Chuan Manipur District Thar Pathum te chungchang zo na asiama Sadar Hill Satang Kangpokpui District siam ani kha India Sarkar le affected parties Nagami puiten Memorandum of Understanding voitam tak annei to nuwa ani a chung agreement te chu district thar siam ani khan ngai sak ani talova India Sarkar le Naga ten remna angin malak na le thutluk na om donani chuan mi puite ron anni angti ani a amaro chu Manipur Ibobi Sarkar in district tharpasari asiam khan in biak ron na thatak om talova
นำเทรนขัดดูดานโนเลไปทักอันิตาอันนี้อติบอกNaga MLA hian Kangpokpi district ramlei lung harsat na geographical problems soin Kangpokpi district chunga khothen khatan district headquarters lonan district Panhi Pathumlai paltangangaya harsat na asiam tam he ani ibobi sarkar khan administrative convenience inen kolna fel faizo kom theinan tin district asiama ani na taka chuan thildang wangzo kani atibok Naga MLA Laisio Kaising Thungai Mo Chungchang Chief Minister Biren Singh-an Channa Apea Sarkar Masa Khan Administrative Reasons Chuan Lamin Official Taken District Thar Asiama Ma Se Ani Nataka Chuan Politics Sa Hlok Na Andu Wangani Heng Thilte Hi Hun Liam Toa Ti Swalani A District Thar Siam Na Wanga Har Sat Na La Mekte Boina Dang Asiam Bello Nan Chinfelwat Angayani Ati Biren Singh-an Soichun Zomin District Thar Pasari Tekha Mipui Chuan Chibil District Angin An Ngaya Apoi Takzet Mipui Te Hi Manipuri Angin Anin Ngai Lova Hei Hi Manipur State Boina Chungri Lani District Thar Tekha Mithen Khat Chuan Nampakhat Te Ta Angin An Hua Lauthon Na Asiama Chia Texte An Khon Mayang Ti An Hlawa Heng Te Hi Chi Le Chi Namle Namkara Har Sat Na Siam Tu Ani Biren Singh-an Atibok Heng har sat na hang sanga wang hian district boundary te siam that angaya political le chibil ma khwa nolin administrative convenience in en kolna fel faizo kom thainan diktaka chin felangai ni district ramri siam that ani don chuan civil society organization te kan beron vekanga pol sang te du dan kan ngai thavekang chu chuan ramri dik mi zong pom thei administration a po ataka man thei a hring chuak donani Biren Singh-an atibok Kumsang ni som pasari Manipur Legislative Assembly election na imalok khan ogram ibobi sing thui huai Congress Sarkar chuan December ni riat sang ni som parukhan district Thar Pasari Asiam Tathut Maya Chandel district atangin Tengnopal Ukhrul district atangin Kamjong Chorchapur district atangin Pherzol Tamenglong district atangin Nonei Imphal East district atangin Jiribam Senapati district atangin Kangpokpi Chandel le Imphal Valley atangin kakchingte apianga ahun laya Nampual district anga kan lom zia tekha zofa titan khware indai dan na siam tu alani don ti hi kan lo mulok khau silo khathil kha ibobi sing sarkarin thiam takarwa manna asiam nin alanga in than politics pia lama meitei ten naga le kuking kara hem an thlak na chikhat ni in alang Biren Singh Hnuaiah Manipur alo boita a Meitei Titan District Thar Pasari Te Hi An Chakna Thuruk in Thup Ani Ve Tlatin Ka Hrethin Achan Chu Senapati Chandel Tamenglong le Ukhrul Te Hi Naga Te Diman Zingami Ani a District Thar Pasari Te Hi Omlovin Maini Thum Boina Hi Machon Ta Ila An Du Emo Du Lo Emo Naga Te Lo Thei Lovin An Telangayanga Meitei Lam Ain Kuki Zo Telama An Arin Omani Achan Chu Naga Kuki Omlovin Tribal Ram Hill Area Ani Topanga Valley versus Hill Angin Akaldon Tin District Thar Te Hi Naga Te Diman Sungami Te Sa Thlak Ani Hloma Hei Hian Naga le Non Naga Tribal Kara in Huat Na Asiam Telboka District Thar Te Thiat Rollback Ani Thainan Ati Thaitu Meitei Te Naga Ten Anthlop Angaita Ani Meitei Sarkarin Nambil Kwata Angdeva District Asiam Kha Permanent Solution Safeguard tak silovin kan lom viau maya nambil angin kan pumbil theite po ani mai thei amaro chu meitei lakata himna alo tak lova het yang hian meitei ten ruam hanna anlo na yang ti kan hriat lo wanga lom ve top kha kan niber ome kuki zomi martin lai chin na po engemo chena ngong anei ve boka amaro chu geographical boundary ta ka chuan kan fel fai pha ta zo kem oti turin kan welcome viau hloma Achiat nalai ero amlo thailova mizo kuki zo kanti hnu poa thukhat vuana kan kal hlei thailo chan chu district Thar Te Hi ani ve tlata Marten Pherzol district anin tinei tua chutiang bokin Chorchanpur district po alamka tarui maya district Thar Pasari apian Rual Khan kuki marzomi angin min thang tel tlatani Meitei Sarkarin geographical boundary min siam saka ramlei lunga khamchin aw mangchia hian kan du dan drill ru ngai twana te hi engemo chana afen tlata han in mo pu viau po athei tak lo meitei te mathlir a hla a
keini chuan kongkachi po kan thlir phatlat lo Bangladesh Myanmar Mizoram Manipur Assam Tripura zona thlak te hi barlui ramri wangin kan rilru ngai tuana kan hoi her te hi engemochena adang lo theilova hanindem ngal mai lovin tobur atanga chutin kan harsat na te hi soiho thinila kan soi fel theile mai thin Manipur mai te 53% te hi kuki zomi mar 16% titan hian kumsom nga kumza kumzani hnu thleng point voin ai hian mel malian annikum khwa dona mishingan tam tualanga an chep tel don Naga 20% tenen kanin lai chin na hi achiat belzel po arin oma indonalian zok hi kan labai zel po arin omani chuwangin mar zomi kuki anga railo te chunga thlamuan na lem Nampual Theva Autonomous District Council 6 schedule partlan ai chuan zofa te in zom khom na hi han ngai poimo theila avathadon em khovel mi hingte kan lom zel ani chuan survival war hi alom zel dona atama piang an chakanga atlema piang he chiale ti du dain an omang tuna tanga kum zanhuwa kan tharau chu van pathian ang chunga omto turin kan ringa kan kalsan tur kan tu le fate hian Meitei Ralian Bengali migrants te bagawai te andau ne angem ti han ngai tua ila a eng zonga thlir a harsati asin